Bongo bazatanga ibikombe bibiri icyo bazagenera ikipe imwe mu daya makipe yo muri Sudani niba wenda yagitwaye kuko tuvuga ibirega ntabwo ari itegeko izagitwara ariko igihe wenda bayi ya mbere hari igikombe izagenerwa ikanagiserebura kuko byaranabaye ku ikipe ya Al Hilal ubushize yari muri Mauritania niyo yabaye ya mbere. Al Hilal El Merreikh izatwara igikombe izagihabwa ariko ikipe y'u Rwanda iza bitewe n'umwanya nuvuga ngo ikipe ya mbere yo mu Rwanda tuvuge Al Hilal baye ya mbere El Merreikh baye ya kabiri muri champion hanyuma APR baye ya gatatu cyangwa Rayon Sport cyangwa Kiyovu na AS Kigali iza itibi ya gatatu niza bitwaye champion ariko ya mbere yabo ugomba kwibaza ngo se izatwara igikombe yego ariko tuzaba dufite bibiri nagira ngo mutaza kongera kukibaza icyo kibazo izatwara igikombe izanagiserebura ariko iyacu y'u Rwanda yakurikiye izo nibiramuka bibaye n'icyayo kizaba gihe nacyo izagiserebura nkuko bisanzwe. Wagize n'ikipe igitwara yo mu Rwanda yego yabyitwaye amakipe yo mu Rwanda nyina bibaye ya mbere mu mu Rwanda ariko itibereye ya mbere ntabwo biryoshye cyane kugira ngo kanduka numvikane neza kana nazamura competition ikipe mu Rwanda ngo gitwara yanabaye ya mbere amakipe arimo nayo wahigitse izo zari zirimo zari Mereke zirimo nazo zitsinda gitwara nyine biragaragara ko nazo iri mu matsinda ya CAF Champions League igikombe uri kwitegura kujya gukina iyi mikino mpuzamahanga kandi ayo makipe muri gukina aho imbere mutavuga nibyo erega ni ubukonvensi niho werekana kuri ikipe nasugira ngo umutima ntuwubishaka ariko ubushobozi ntibukunda ubwo ngira ngo Ruvuyanga hari izindi nyungu zirimo aho ngaho kuko ubwo turababwire ko kubera ano makipe yongereyeho n'uvuga ngo buri kipe igiye kugira imikino 6 yongera kuri yari isanzwe izakina ubwo Ferwafa ndetse na Premier League bavuze ko amakipe agiye guhabwa miliyoni 4 n'igice nuvuga ngo nka nkunganire nuvuga ngo mbere ko ano makipe atangira championa ayo muri Sudan atangira gukina umukino wa mbere aya makipe yose yo mu Rwanda kwa 16 azabwa nkunganire ya miliyoni 4 n'igice ubwo zafasha urumva ko ingendo zaba ziyongereye imikino izaba yiyongere planning bari barakoze abakomenteta tugomba kwihugura mu cyarabu hanyuma ikimugaragu waruvuze cya miliyoni 500 ko zigabanyije babara ko ni imikino 6 yongere kuri buri kipe ariko bakavuga ngo mu mikino 3 iyo kipe izasohoka niyo bayihereye amafaranga kuko babara ko buri mukino ikipe yasohotse ikoresha byibura miliyoni 1 n'igice wakubona imikino 3 wenda izaba yasohotse isura ya makipe ni miliyoni 4,500 bakavuga ngo noneho imikino yo izakira tuvuge wenda ni Gorilla izaba yakiriye imikino 3 izakina amakipe muri Sudan izikorera ubukangurambaga bwo kugira ngo igaruza ayo mafaranga yatanze yo kwakira uwo mukino aya mafaranga batanze 4,500 nazafasha ikipe mu mikino 3 izasohoka yongereyeho kuri aya makipe 3 ahangaha rwose ni ibintu biri clear ikindi amakipe abaye 19 bivuze ngo numubare w'igiharwe bivuze ngo ari ikipe rero igomba kujya iruhuka kuri buri juru baravuga ngo kibatazamura indi kipe wenda mu ciciro cya kabiri hagati ya za Muhazi na za Vizo zamanutse akaba amakipe 20 kuriyo nta kipe cyangwa se nta kirara kizakibaho ariko basanga nabyo byabiye gusaba erega wowe wazasigarana ibiharwe aya makipe asubiyeyo wowe wazasigarana igiharwe byagusaba kwimanura wamanura iyihe so ngo reka tugumane 19 tubirebere mu nyungu rusange kubera icyo bashaka ari competition cyo kintu bakikijwe cyane competition niba bashaka gutanga cyane muri iyi mikino kugira ngo binorohe rero ubwo wenda tugera tunatanga amakuru kuri amakipe yo agiye kuza ikipe ya Al Hilal ariko kandi utavuze ko abanyamahanga basobanuye bavuga yuko abene gihugu b'abanyasudani bazabarwa nk'abene gihugu urumva n'abanyamahanga bakina muri Al Hilal badakomoka muri Sudani no babarwa nk'abanyamahanga bityo ko aya makipe azajya akurikiza amategeko n'amabwiriza ayo mu Rwanda bakoresha nuvuga ngo nayo ntabwo bagomba kurenza arebana n'abene gihugu baramutse bari abanyamahanga 8 mu kibuga ntabwo bagomba kurenza baramutse bari iwabo ntibagomba kurenza abanyamahanga 8 ubwo bari iwabo abanyasudani nyine bari iwabo nuvuga ngo nabo ntibagomba kurenza rero abanyamahanga ni nacyo kintu kipe Al Hilal yungukiyemo kuko hari abakinnyi babiri bamaze guhindura nationality baba abanyasudani ni umudefenseur witwa Steven Ebuela ndetse n'umwataka witwa Sande Adetonji uyu Sande Adetonji yarasanzwe ari umunya Nigeria mu gihe Steven Ebuela yari umunyakongomani baba y'abanyasudani bivuze ngo bigiye no kuyifasha kubakinnyi baba babene gihugu biyongereye abazanakina ikipe ya Sudan muri AFCON 2025 ubwo rero ni ikintu kiri kugenda kibafasha ubwo yarasobanutse n'ubundi bimeze nko mu Rwanda abanyarwanda 8
abanyamahanga 8 biyongera ku banyarwanda basanzwe bahari. Axel, Ubwo n'abanyamahanga 8 ku banyasudani. aya makipe abakize uzi ko ngo buri imwe ngo ibyibuze ifite dukuyemo abakinnyi delegation yabo ngo nta kipe ifite abari munsi y'abantu 50 kandi abo bantu bagomba kuba mu hoteli cyane kandi kuko hoteli nziza kandi izi kipe nuvuga ngo akenshi zose usanga ari hoteli nyenyeri eshanu bakoresha ubwo urumva hari n'izacumbikira Rubavu urukumva muri hoteli z'i Rubavu barimo yibesha zandano izo ni zandani ariyo mpamvu Moderano Yusufu Haji yavuze ko ikipe nivuga ko ishaka kwakira mu ntara izerekana uburyo izakira n'uburyo izakoreshwa kuko na ba nyiri icyo kibuga niba mwaramaze kumvikana ko icyo kibuga wemere kuzagikoresha bazaba uburenganzira bipfa ko ari cya bibuga gusa bisanzwe byarahawe club licensing ibyuko byakira ayo marushanwa ari Hilal nisho buzakiranwa ku mahoro kuko urumva erega yo igiye mu matsinda tugomba kuyagira yacu tuzakiraho ibikunga bitatu urumva igiye mu matsinda mu matsinda ya Champions League ino kipe ikomeye muri izi ngizi eshatu irakomeye cyane kuko yanitsindiye Elmerek urumva ko irazitsinda hanyuma iri no muri igiye kujya mu matsinda ya Champions League basize ubundi amatsinda agomba kuyakira kuri stade nka stade Amahoro bagomba nyine kuba bafite ikipe aho bakira stade bakira aho bakirira imikino Kenya Police yabareze ngo bashaka barakinisha abakinnyi ngo batuje ibyangombwa ngo babakoragamo ariko no yari Hilal byigana bavuga ati baravuga ati ibyo byibarwa ntacyo hanyuma ubwo izo twarebaga inyungu mu buryo inyungu buri financial urumva niba ugiye muri hoteli ba nyina amahoteli bazunguka hari abakozi transport n'ibindi bizajyaho hari inyungu zo mu kibuga Ruvuyanga aya makipe uko atatu yose afite urwego ruri hejuru niba ufite ikipe ikina amatsinda aya makipe yose nuvuga ngo buhari ari Hilal hari Elmerek nayo igikina imikino y'amatsinda navuga ko iyo ufite iyo kipe ikina imikino y'amatsinda kandi mu buryo busa naho navuga buri regera ko amakipe muri Sudani akina imikino y'amatsinda yaba ya CAF Champions League na CAF Confederation Cup urumva ko mu kibuga amakipe ajya kuzajyaza yipima ku ikipe nka ari Hilal niba ujya gutegura match yari aravuga ngo ni ya championnat uvuga ngo ngomba kwitegura kurego rureje kwa kongegura n'ikipe y'ikigugu uko buryo bwo kwitegura bizatuma amakipe yano mu Rwanda mu kwitegura match zikomeye uburyo bwo kwitegura imyiteguro ijya hejuru urumva ko na mentalite iraza kuzamuka kuvuga ngo niba ufite aba opponent batatu bakomeye ugomba kuzajya ubitegura gute kuko amakipe hano mu Rwanda ajya avuga ngo ngiye gura na Rayon Sport ngiye gura na APR nk'amakipe buri gihe atangira sezo ahanganira ibikombe kuyitegura ngomba kwitegura mu buryo budasanzwe uko kwitegura mu buryo budasanzwe rero nayo makipe abiri twavuga ko asanzwe akomeye narabizi ko aje ari ku rwego rwo hejuru ugereranyije nuko nayo ahagaze nayo bizazamura urwego rwo kugira gute ukwigaragaza abandi ku abafana nabo hari ikintu kindi karite y'umukino bagiye kubona ku buryo hari ubundi buryo bw'umukino ikindi ku nyungu y'umupira w'amaguru abakinnyi b'abanyarwanda aya makipe asanzwe akoresha abakinnyi b'abanyamahanga nono yo agiye kuzajya yibonera abanyarwanda ku buryo umunyarwanda avuga ngo niba njya ngura na Hilal ngomba kugira performance y'urwego rwo hejuru why not umwaka utaha ino kipe nubwo itazabikira ino championnat ni nasubira ni waba bajya gusubira muri championnat cyangwa se bazanimukira n'ahandi nagira umugisha se bakina se yose abarundi nibyo ngiye kubwira nyine ruvuga ngo umukinnyi w'umunyarwanda ujya kuzajya ahura n'aya makipe azajya akina urwego rureje kwako azavuga ngo ndahura nayo ariko nanigurisha uvuga ko ni isoko ry'abanyarwanda rijya kwagukira muri Sudani ariko no abanyasudani biziye kuri Firidi aho uzajya uhura nabo ukagira amahirwe yo kuba wakwigaragaza ikipe ya Hilal iri muri Mauritania bushize mu banyamahanga 15 ifite yavanyo abanyamauritania 5 urumva ni nka selection yakoze ireba abakinyi beza 5 muri Mauritania irabagura ubungu yanabazanye mu Rwanda ubwo na hano rero ushaka kuvuga iti reka turi abakinyi wenda nka bane beza mu makipe twagiye duhura cyangwa se twanabonye twe twabaha amasezerano ni inzira nziza kugira ngo n'abanyarwanda bagende basohoka erega n'amakipe yacu ashobora kugura muri aya makipe yo muri Sudani APR se ntiyavuze yuko mu mwaka utaha w'imikino rwose ntibizabatungure mugiye kubona mukabona nk'umukinnyi aguzwe nk'ibihumbi nka 500 by'idolari ibyo ni ibintu rwose avuga bati twebwe muri gahunda yacu iri imbere yo gukomeza kubaka ekipe tugiye no kureba n'abakinnyi bakomeye ubwo rero ahangaha wa mugani ni cya gipimo ahubwo noneho cyiza cyane kimwe bavugaga aha rwose ushobora kubona ukabona nyamukandagira hananu uyu mukinnyi w'ibihumbi 800 by'idolari mukuye muri ayo ekipe yo muri Sudani urumva iki kintu nagikunze cyane kuki mwumva ko ama ekipe muri Sudani rero yagura mu Rwanda gusa iyo challenge abantu bagomba kuyumva APR ishobora kugura umukinnyi cyane na Rayon cyangwa na za polisi ikaba yamanura umuntu rwose miliyoni y'idolari biragoye bijyanye n'ubushobozi bw'amakipe ari imbere mu gihugu n'ubushobozi bw'aya makipe muri Sudani ibyo nta kubica ku ruhande
ni amakipe akize none se cyane mwahangana mute ntabwo mushobora guhangana ku isoko aya makipe arakize pe